abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura. Kaze neza kuri K7 Entertainment umenye byinshi bivugwa mu karere Rwanda ruherereyemo ibiyaga bigari ndetse n'ibibera mu Rwanda. Mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba nta kindi cyavugwa usibye intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi noneho mu majyaruguru y'iki gihugu. Ni intambara iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23 wagiye ufata uduce tugize iki gihugu buhoro buhoro, iki gihugu kigaragaza yuko ari inyeshyamba kandi bakagaragaza yuko zidashoboye, ariko nyamara akaba ari inyeshyamba zishyira hamwe zigaragaza ko zishoboye kandi zinashobotse. Amakuru yagiye hanze kuri wa 13 Gashyantare 2025 nuko umutwe wa M23 mu ijoro ryakeye warayufashe centre ya Karehe ndetse na Ihusi kuri kilometero hafi 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa gatatu igisirikare cya leta ya Kongo muri iyi ntara cyatangaje ko M23 mu gikorwa cyo kurenga ku gahenge kasabwe n'inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania tariki 8 Gashyantare 2025. M23 yateye ibirindiro by'ingabo muri Karehe centre ndetse na Hosi. Ibinyamakuru bikavuga ko iki gitero cyatumye habaho ubuzima bw'abaturage b'abasivili batuye muri aka gace. Uruhande rwa M23 rwa rucero rumira ntacyo rutangaza ku byavuzwe n'izi ngabo. Umwe mu bakuriye societe civile yatangaje ko kuva ku mugoroba ku wa gatatu Karehe centre umujyi mukuru wa teritwari ya Karehe ubu ngubu wasanga abarwanyi ba M23. Aganira n'ikinyamakuru BBC yagize ati turi hano, bamwe bahunze abandi twahagumye, dufite ubwoba ariko nta kundi twari tubyiteguye n'ahandi muri teritwari yacu. Ikinyamakuru Actually cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko kuwa gatatu habaye imirwano ikomeye muri Karehe centre ndetse no muri Ihusi, ingabo za leta zigahunga. Ibi bikaba byarabaye hagana mu masaha y'igicamunsi. Nyuma bamwe mu barwanyi ba M23 bagaragaye mu mashusho bari ku biro bya teritwari ya Karehe muri centre. Amakuru akavuga ko bagenzura n'icyambu cy'uyu mujyi giherereye ku kiyaga cya Kivu. Imirwano yigaruriye Karehe centre ndetse na Ihusi yatangiye kwa kabiri none ikomera kwa gatatu, yatumye abaturage bo muri utu duce bahungira mu byerekezo bitandukanye birimo kuri bimwe mu birwa byo mu kiyaga cya Kivu no ku kirwa kinini cya Idri. Abandi berekeza mu majyepfo bagana Bukavu nk'uko bamwe mu bagize societe civile ya Karehe babitangaje. Ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko ingabo za leta zifatanyije n'ingabo z'u Burundi zashinze ibirindiro bikomeye Ikatana, umujyi muto ufite ikibuga cy'indege uri ku birometero birenga gato 30 uvuye muri centre ya Karehe. Andi makuru kandi yemeza ko mu gitondo cyo kuri wa 13 Gashyantare 2025 iminembwe mu giturage cya Gakenke hagabwe igitero gikomeye cya FARDC cyatumye abaturage benshi bati byabo bajya kwihisha, mu gihe abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutaka kwicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya ni amakuru yashyizwe ahagaragara na Honorable Maître Moise Nyarugabo wibaza impamvu amabi abera imurenge usanga abantu benshi ndetse n'itangazamakuru batayitayeho. Mu butumwa Honorable Maître Moise yanyujije ku rukuta rwe rwa X, Maître Moise Nyarugabo yagize ati ikindi gitondo cy'umwijima muri Minembwe. Hano hari inguni ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu bibera inyuma y'amarido, nta binyamakuru nta muyobozi ubivugaho. Muri iki gitondo tariki ya 13 Gashyantare 2025 saa 11:44 imirongo myinshi y'abasirikare ba Kongo FARDC yaturutse mu birindiro bitandukanye byo kwa Chef Rutaganda n'abandi bavuye Irundu bavuye kwa Barabona bahuye maze batera umudugudu wa Gakenke cyane cyane mu Bahima. Urusaku rw'imbunda zoroheje n'intwaro ziremereye kimwe na bombe byumvikanye mu Minembwe. Akomeza agira ati ibyo tubona ni umwotsi gusa. Indi mitwe yaturutse Irunda yibasiye igice ugefu ishaka kwambuka ikiraro kugira ngo ihinguke igakenye mu cyerekezo cyo mu Bakabya. Akomeza avuga ko iyi midugudu iherereye hakurya y'umugezi wa Rwiko kuri ikibuga cy'indege. Metre yagize ati nkomeza kwemeza ko hafi y'imyaka 8 ishize twirwanaho itigeze igira ikitanga. Isi mubona mwebwe ari cyihishe inyuma yo kwibasira abanyamurenge. Ubu ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo guhagarika intambara cyangwa gushyiraho bumwe. Yavuze ko kandi hagati aho abatuye imidugudu bari barimo kwiruka mu mpande zose bashaka ahantu bakwihisha, mu gihe abanyamurenge bakomeje kuboroga ariko batarabona ijwi ribahoza ribahumuriza ngo basubire mu byabo. Angora yo kwa gatatu tariki 12 Gashyantare 2025 yemeje ko mu mpera z'icyumweru izohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zo gufasha iki gihugu mu bikorwa byo kugarura amahoro. Angora ivuga ko ingabo izohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gukora mu duce tugenzurwa na M23, zikaba zifite inshingano zo kurinda abasirikare bagize urwego rwitwa
ad hoc mechanism basanzwe bakurikirana gahunda yo gushyira mu bikorwa agahingi hagati y'impande zishyamiranye. Gusa ariko nanone mbere yuko Angola yohereza ziriya ngabo zitaramenyekana umubare muri Kongo, kubohereza bigomba kubanza bikemezwa n'abagize inteko nshinga amategeko muri iki gihugu. Gusa ariko nanone kugeza ubu bikaba bitaramenyekana niba aba basirikare bazaba bafite inshingano zo kurwana, ndetse yaba ari uruhande rwa M23 ndetse na leta ya Kongo. Nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri izi ngabo zizoherezwa na Angola. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Tutarava muri Kongo ariko nanone reka tukubwire yuko mu ngabo zirimo gutera ingabo mu bitugu ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo n'ingabo z'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kumvikana agaye iki gihugu cya Kongo kandi nawe ari umwe mu bagishyigikiye mu bagitera ingabo mu bitugu. Perezida Ndayishimiye yanenze Kongo cyane ko idashoboye kurinda umutekano wayo. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kumenya ko hari umwanzi bafite ayashaka kugaragaza u Rwanda, batazigera bapfa nk'ihene nk'uko bimeze muri Kongo. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Evariste Ndayishimiye yatangaje ibi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ibi ubwo yahaga ibiribwa abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, aho yavugiye amagambo akomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo biribwa yabazaniye byagenewe imiryango 22,236 yahuye n'ikibazo cy'amapfa, maze buri rugo rugenda rugenerwa kilograme 5 z'umuceri na kilograme 15 z'ibigori n'ibiryo bizamara icyumweru. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga ko hazakorwa igenzura nyuma y'ukwezi hakarebwa neza niba ibyo biribwa bizongerwa cyangwa bikagabanywa, cyangwa se kimwe muri byo iyo nkunga igahagarara. Perezida Evariste Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we ahatangiye ibyo biribwa muri zone ya Kigoma ndetse na zone ya Kigina muri komine ya Bugabira, yasabye abaturage kutarya umugondora-josi. Yagize ati, mbibabwire ni muri gihe ngo musinzire umugondora-josi. Guverineri Buramatari yabibabwiye ko umuturanyi mubi murabizi ko aduhigira. Namaze kumenyesha ko uzadukubita tuzamukubita, mube mwiteguye. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora-josi. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora-josi. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzoraba neza. Noneho ntibazori mwebwe mwenyene, twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Hanga Perezida Evariste Ndayishimiye yashakaga kugaragariza abaturage yuko u Rwanda rurimo kubashotora ndetse ko niba bigerageza biteguye, ndetse ashaka kugaragaza yuko bombi baziranye ari abavandimwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yavugira ijambo hafi y'akarere ka Bugesera kuva ku butegetsi bwa Cyami u Rwanda nirwigeze rubanesha. Ibi yabivuze ashaka kugira ngo agaragarize aba baturage b'abarundi yuko ibi biri mu biganza byabo aribo babyikorera, aho yagize ati, bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Bajya turazinanye. Aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora. Ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo,
murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Ubu ntibadushobora, hano murabizi mubibutse izina ryo mu Kirundo, muzabibutse muti murabizi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzareba neza. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubwira abahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura ko u Rwanda rushaka gutera Burundi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye iba bivuze mu gihe atagaragaye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yabaye tariki 8 Gashyantare 2025 ikabera Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama ikaba yari igamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyi nama yoherereje intumwa imuhagararira kimwe n'inshuti ye magara Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. We wakurikiye iyi nama akoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwa video. Icyo wamenya nuko Burundi bufite ingabo muri Kongo zifasha iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa guhangana n'umutwe wa AFC M23, aho abasirikare b'u Burundi abasirikare b'abarundi barigoma no muri Kivu ya ruguru bakubiswe inshuro bahungira muri Kivu y'amajyepfo, ariko bakaba bakomeje kurwana kugira ngo Bukavu idafatwa na M23. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ubwo ari mu kiganiro n'igitangazamakuru mpuzamahanga Jeune Afrique yasubije Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nyuma y'iminsi ateguza ko igihugu cye gishobora kujya mu ntambara n'u Rwanda. Ndayishimiye mu minsi ishize ubwo yari yakiriye abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu Burundi, yikomye umuryango mpuzamahanga yashinje kuba ukomeje guceceka ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Ashinja bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari byo bikoresha u Rwanda rugakora intambara n'iterabwoba. Perezida w'u Burundi icyo gihe yumvikanye avuga ko u Rwanda nirukomeza ibi bikorwa bizatuma intambara avuga ko rurwanamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba iya rusange. Icyo gihe yagize ati murabona ibibera hano hafi yacu, kubera iki mukomeje guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga nubona ingaruka? Mbabwiye ko ibi nibikomeza gutya hari ibyago byo kuba intambara izaba iya rusange mu karere kose. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwamenye neza ko u Rwanda ruri gutegura gushoza intambara kuko ngo rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu, cyane ko ngo hari n'izoherejwe kurwana muri Kinshasa. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati abantu ntibagomba gukomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ruzanagera no mu Burundi, kubera ko barimo kuganiriza urubyiruko rw'impunzi maginga tuvugana, barimo no kubarwanisha mu ntambara ya Kongo. Umunsi umwe rero birumvikana ko bazagera no mu Burundi, gusa ntabyo tuzemera. Intambara izaba ya rusange. Iyo gahunda y'uko hari icyo barimo gutegura ku Burundi nayo turayizi, gusa nuko abarundi bahawe gasopo. Ndayishimiye kandi yakomeje agira ati umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora, twe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera. Mbisubiyemo, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibintu nk'ibikomeye kuko dufite ikibazo mu karere. Naho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na Jeune Afrique yavuze ko u Rwanda rudatewe ubwoba no ku Burundi na Kongo bafite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagize ati ntabwo twatinya umuriro kandi urimo gukomeza kwinyegeza. Icyo twakuye mu byavuzwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umugambi wo guhungabanya u Rwanda. Nibo batumye ibintu bigeraho bigeze ubu, bahembera intambara, banavuga ko bazakuraho guverinoma y'u Rwanda. Nibo bashaka gukwirakwiza amakimbirane mu karere ashingiye ku moko, ku mitwe igendera ku ngengabitekerezo y'amoko n'izindi politiki zitubaka. Ntabwo bumva ko Perezida Paul Kagame yavuze ko atumva neza icyo Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashaka kugeraho, gusa agaragaza ko igihe kizagera ukuri kugatsinda ikinyoma. Burundi bufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batayo zibarirwa muri 12 z'abasirikare, ndetse amakuru avuga ko iki gihugu gikomeje kohereza izindi ngabo mu mujyi wa Bukavu mu kwirinda ko uyu mujyi wakigarirwa na M23 nk'uko yabigenje kuri Goma. Komeza kuryoherwa na gahunda zose twaguteguriye kuri K7 Entertainment. Kora subscribe niba utarayikora, sangiza abagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo nabo bamenye amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu biyaga bigari.